Interesuje me šta tačno znači sunnet, jer sam pročitao to što ste objavili da držanje mačke nije sunnet. Putem interneta širio se tekst u kojem je izneseno više tvrdnji kako je držanje mačke sunnet. Pa smo mi reagirali, napisali smo da u tom tekstu postoje mnoge netačne tvrdnje. Jedna od tih tvrdnji jeste da je držanje mačke sunnet. Pa su mnogi, da kažemo, neispravno shvatili taj naš post, misleći da smo time željeli da kažemo da nije dozvoljeno držati mačke. Razlika je kada za određenu stvar kažemo da je sunnet. Šta to znači? Ako tu stvar radimo, imamo nagradu. S druge strane, mačka kao kućni ljubimac, dozvoljeno da držimo mačku kao kućni ljubimac, jer je Božji poslanik alejhi selatu selam u vjerodostojnim hadisima kazao da je mačka čista, zato što ona kruži mnogo među ljudima i ona je čista. U redu, mačka je čista, možemo je uzeti kao kućnog ljubimca, ali nismo zbog toga nagrađeni. Pa je razlika kad kažemo nije držanje mačke sunnet. Nećemo zbog toga biti nagrađeni. A možemo li to uraditi? Je li to dozvoljeno? Jeste, dozvoljeno da imamo kućnog ljubimca macu, ili da imamo papagaja, ili da imamo ribice i tako nešto slično tome, ali nemamo nagradu zbog toga. To su mubah, dozvoljene stvari koje mi činimo zbog sebe, za svoju dušu, ali ne možemo kazati evo ja držim macu i zbog toga ću biti nagrađen jer slijedim u tome sunnet Božijeg poslanika. Nije Božji poslanik alejhi selatu selam nigdje preporučio da čovjek drži macu, samim tim i to nije sunnet. Pa su različiti termini kazati da je nešto sunnet i da je nešto dopušteno. Mačku je dozvoljeno i dopušteno držati da bude kućni ljubimac, a to nije sunnet. Nadamo se, inšallah, da je odgovor više nego jasan.